Kanti ngibizela lokho. Hayi. Yabona ube ngiyekile ngayihlalela nabo Brazils lapha ekupholeni. Abenza ngibizela lo nonsense loyo. Hayi. Mama ngubani wena owakubizela ifamily meeting emva kokuthi kushona ubaba? Ngubani okubizela imeeting ngoba ubaba una 4 years ashonile. Kodwa i-death certificate yakhe ne-postmortem kuzo yaziyo kithi bantu abakho. Nabosesi bababa u-Auntie Sizakele bekambhalisile ubaba nanamuhla imali azikaphumi ngoba i-postmortem ne-death certificate uhleli phezu kwabo. Sozobizela mina i-family meeting. Wongibizela i-family meeting mina. Kukhona umuntu akumele abizelwe i-family meeting nguwe. Wena phethile uhleli lana uzenza ngcono. Abantu lalela leswane lakho ongicela ukuthi ngikukhulumele nabaphansi uma ungakhoni kulala ebusuku. Ubhizi uye ngumphakathi ucamba kumanga nalamndenini uthi umntwana Siboniso Khoza. Usiboniso yindiya manje. Phela lo mntwana izolo kathi ngimbekela ezandleni ngikhuluma nabodladla bomkabadeli. Ngiyabona ukuthi injolo zakhe ziyashelela. Ziyaphepheleza. Umntwana Abdul loya. Futhi phethile wena ngiyakusola angikusola ukuthi usiqabele manga uthi lo mntwana ngumntwana wasiboniso Khoza ngoba uAbdul usiphethe kahle. uAbdul angifuna ugwayi ukunika mahala. Nithi Abdul ngibhukisa athi Abdul hayi wena lo bhadala ungawulahli uAbdul phethile uAbdul grand. Manje lento ukuthi ningibizele ifamily meeting ningisuse etshwaleni angiyithandi yabona. Angiyithandi. Malume Piti mina ngiyakuhlonipha njenge-uncle lami yabona ukuthi sabambisana ekushoneni kwababa waba nathi yonke into usikhomba indlela. But ukuthi uzohlala ku-family meeting ufune ukuthi ukondeme ukuthi ngiye kutshwala bunanzani nina lo tshwala like angifuni yabo ukukhuluma kodwa ngiyangifosta ngoba malume Piti wazi kahle ukuthi abantwana bakho bayakuhlula. U-Alfred uhuqa utshwala njengabi yena-ke akagcina etshwaleni ubhizi uwenza nenyawupe. Abantu abaye-emele edrobheni bayambona awubhizi namanyawupe namaklu. I-firstborn yakho uLiseho ubuyile emendweni ubhizi wehlo yanyuka eDontoni namasotsha kaMathambodo. But asikase seza sazongena indaba zomuzi wakho zathi thina akube ne-family meeting. U-Alfred ningathi ngithule sekukhipha ezinye izindaba. No, angisho sikhuluma indaba yotshwala. Asale sikhuluma nezenu kube yi-general meeting kungabi i-meeting yami. Mama wena uzosiyeka nini isinefu? Nesilani isinefu? Akukho abantu lawa. Akukho uncle uyongixolela uncle ngilabile. Ubhizo ngibize ekuseni wathi unemali yawayithu ngaphuma ngingakali.